wima tupokee neno la Bwana. Tuwe wima sote. Danieli kenda 24 hadi 27. Mwingine msomi atakamata Luka 4:16 hadi 21. Nasoma Danieli kenda. Mwingine msomi atuandalie Luka. Muda wa majuma 17 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kumaliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia maono na unabii muhuri na kupaka na mafuta yeye aliye mtakatifu sana. Jue basi na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga Yerusalema hata mpakaliwa kubwa yatakuwa majuma 7 na majuma 62. Njia kuu itajengwa tena na ukuta hata katika nyakati za taabu, na nyuma ya majuma 62 mwenye kupakaliwa atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu. Na watu wa mkubwa atakayekuja ataharibu mji na pahali patakatifu, na mwisho wake utakuwa gharika, na hata kufika mwisho vita itakuwa ukiwa umekusudiwa. Naye atafanya agano la nguvu pamoja na wengi kwa juma moja, na kwa nusu ya juma atakomesha sadaka na toleo, na juu ya bawa la machukizo atakuja mmoja anayefanya ukiwa, na hata kwa mwisho ghadhabu iliyokusudiwa itamwangwa juu yake mwenye kuharibu. Amen. Luka 4:16-12. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Yesu akaenda Nazareti alipolelewa, na siku ya Sabato alikwenda katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome, naye akapewa kitabu cha nabii Isaya. Akakifungua na kukuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na kuwatangazia vipofu kupata kuona tena, kuwaweka huru wanaoonewa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Kisha akakifungula kitabu, akamrudishia mtumishi, akaketi. Watu wote waliokuwamo kati sinagogi wakamkazia macho. Ndipo akaanza kusema kwa kuambia, leo andiko hili limetimia mkiwa munasikia. Amen. Amen. Shangilia makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa nafasi ametupatia kuwa mbele ya kanisa lake. Nashukuru papa pasteur na baraza lake lote. Pia na kushukuru wewe ambaye uko hapa. Mungu akubariki.
walioalikwa ni wengi, lakini wachaguliwa ni wachache. Ila naomboleza kidogo moyoni mwangu sababu haukuonekana katikati ya juma. Ni mafundisho mazuri tuko nayo enye nimeitoa katika kitabu ambacho tuko tunakiandika, tayari kimesha kwa tayari. Disipe Mungu akisaidia tutakipiblie. Inasemeka habari za siku za mwisho, ujio za Bwana Yesu Kristo na kufanyika upya kwa kila kitu. Ila somo ya hii juma tuliita majuma 70 ya Daniel na habari za siku za mwisho. Tumeisoma somo yetu katika kitabu cha Daniel, lakini kwa kufundisha kanisa mafundisho haya nilikuwa na shabaha langu ilikuwa kukumbusha, kutaarifu, kuambia watu wa Mungu kuhusu matokeo ya mambo yatakayotokea siku za mwisho. Na Yesu alifanyaka, akaandika katika Ufunuo wa Yohana 22 mstari wa 16 sehemu yake ya kwanza, ya kwamba mimi Yesu nilimtuma malaika wangu aje awakamilishie mambo haya katika makanisa. Ni shabaha yangu niwaambie mambo ambayo lazima yatatokea wakati wa mwisho. Lakini muzilo shabaha ninakuwa pia na lengo mtatu. Lengo langu la kwanza ni aleta taifa la Bwana wajue na vitu, namna gani vitu matokeo yatafuatana kulingana na nyakati za kibibilia. Matokeo yatafuatana kulingana na hizo nyakati za Biblia. Wakati wa Biblia matokeo zitafuatana namna gani? Kitu gani itakuwa ya kwanza, ya pili itakuwa nini, ya tatu itakuwa nini, kulingana na Biblia kisi imezipanga. Lengo la pili ni kuruhusu watu wajue wanakuwa nafasi gani kulingana na nyakati za mwisho. Pia wajue samani, privilege tuko nayo shie batu tunaishi kui wakati wa neema. Tuko na samani gani mbele za Mungu? Na lengo langu la tatu ni kufundisha taifa la Mungu kuhusu matokeo fulani fulani, kama kunyakuliwa kwa kanisa, matokeo fulani fulani kama ufufuko ya wafu, matokeo fulani fulani kama mbingu, kama jehanamu, na kama hukumu ya mwisho, pia kama vile kufanyika upya kwa mambo yote. Katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 10, malaika aliyeongea na Yohana akamwambia, usitie muhuri maneno ya hii kitabu ya hii unabii. Acha hayo, watu wote waisome na akili ya mingi ifunguke babielewe. Amen. Nilitafsiri maneno ya siku za mwisho wala eschatology na maanisha nini. Kibaya mkukua mojuma, manake wengine hivi ni vya mpya kwao. Sasa hakuna kesi nirudilie vitu vile niliongea siku 3. Nimerudie saa hii. Nikasema habari za siku za mwisho ni mchanganyiko ya mafundisho yenye inafundishaka batu kuhusu matokeo ya mtu kisha kufa. Ukikufa unaendaka wapi? Madini ziko na vyake venye biabo vyenye binafundishaka. Kuko madini zingine zinakwambiaka ukikufa kama ulikuwa mtu mzuri unaenda unapomuzika. Kama ulikuwa mtu mbaya unazaliwa chura. Unazaliwa panzi. Unazaliwa mbuzi. Junjo tena utakasike.
ni vya bongo. Zingine zinakwambia ukikufa uenda kama matoara, tunaanza kutolea masadaka huku nje, tunakufanyia maibada, njoo Mungu anakuonea kama anakutakasa mle matoara, apro unaingia fasi ya mzuri. Bongo. Waibrania 9:27 inasema inawekewa kwa mtu kuishi tu limoya, na ukikufa hukumu inakungoea. Hakuna vya pili. Maisha ya kule mtu anaenda haka njoo ukiwa kudunia. Alo, hii mafundisho ya siku za mwisho inakufundisha juu ya matokeo, asara ya mtu kisha kufa, lakini pia inakwambia juu ya namna gani vitu vitapitikaka mpaka mwisho ya dunia. Amen. Pia tutazungumzia tafsiri kurudi kwa Yesu. Sababu Yesu atarudi mara nyingi tu. Kurudi yake ya pili atafika kudunia, ateshiamu hewa anatuita kule, tunamfuata njoo kunyakuliwa kwa kanisa. Lakini kurudi yake ya tatu atafika mpaka hapa kudunia. Anapigana na mpinga Kristo na anaokoa Israeli. Njoo pale Isaya 66, hata Isaya pia 65 nasema mataifa batabana muisraeli umwa, wanamwambia tulisikia kama kule kwenu nje kuko Mungu wa kweli, na wanamfuata. Ile inakuwa sa millennium. Tutaionaka siku zingine Mungu akitupatia nafasi ya kuongelea. Lakini kurudi kwa Yesu, hii paruzia, ni kusema Yesu atarudiaka kudunia tena. Atafika hapa kudunia, na anaikala hapa kudunia, na anaishi hapa miaka 1000 hapa kudunia. Na ile wakati kanisa itakuwa ishanyakuliwa, lakini itakuwa na uwezo ya kufika kudunia tena narudia wale watakao kuwa waliokolewa kwa neema ya Bwana. Amen. Tukasema ya kwamba hauwezi kusema utasoma bitu yenye inahusu wakati kama hauna siku yenye ulianzaka sabia ile wakati. Unaona hii masiku yetu kuko ba mama benye abakusomaka, abajue hata miaka yenye mwaka fulani njoo mtoto yangu alizaliwaka. Anaanza kwambia huyu mtoto wangu alizaliwa kulwa kabila. Manake walianza sabia miaka ya yule mtu depuis lwa kabila. Na comprendre? Mwingine anasema huyu ni wakati ya Mutebusi, lwa Mutebusi ndio alizaliwaka. Donc a partir ya ile ya Mutebusi ndio alianza sabia miaka ya ule mtu. Si vile. Na wakati habari za siku za mwisho, na shie hatuwezi sema tuanze tuisabie kama hatuye tunaanza sabia kuanzia wakati gani. Ndio maana Yesu akasema mujifunze kwa mutili, mukiona mayani yake inaanza kuwa tendre na inaanza kuwa vert, inakomala, mujue kama wakati wa jua inakaribia. Na ule mutini mwenye Yesu anasema haiko mwingine lakini ni taifa la Israeli. Na hii taifa ya Israeli, hayo njo Mungu alipatiaka miaka enye inabakia junjo iokolewe kupitia Daniel. Daniel alikuwa kijana sa alienda utumwani. Anaenda utumwani wapi? Babiloni. Na ile utumwa balileka Babiloni ni Mungu aliambiaka Yeremia, mwende kule na musikatale kwenda. Mwende, mubakie kule miaka 17. Kisha miaka 17 ndabarudishaka tena kwenu Yerusalemu. Na bakaenda kule, balipata banabii ya bongo. Mungu anasema kisha miaka 2 ndabarudisha. Mungu akasema bongo, kwanza mutakie amani ile nchi mnaenda kule amo, Mungu watumwa, na mujenge na muslime mashamba. Amani yenu inalingana na amani ya ile nchi. Mtafanya kule miaka 17. Na bakaenda bakafanya miaka 17. Sasa Daniel, ukisoma hii Daniel chapitre yake ya 9 mstari wa 1 hadi 2 anasema mie Daniel nilikuwa nasoma bunabii, nikasikia kama nabii Yeremia alisemaka kama tutabakia watumwa muda wa miaka 17. Sasa zishaenea, jua hatutoke. Anasema mimi Daniel nikaanza omba Mungu, nikafunga, nikaanza omba Mungu. Ndio nikasema ya kwamba maombi ya mzuri haiko ile ya kulalamika sana. Kuka video kama nadhani kama haiko mzee François, ni Pastor Pierrot alionyesha hayo.
mtu mwana anasema Mungu kama unizilie leo ndajitupa kuimuti. Haiko tu nafanya vile ndio unafanya maombi ya mzuri. Mungu leo kama unizilie anapanda kumuti anajitupa chini bwa na utavunjika na hata sema. Haleluya. Maombi ya mzuri ni ile yenye inajengwa kuneno la Mungu. Mungu unasema niko kichwa na siko mkia. Sasa kwa nini niko mkia saa hii? Mungu tenda unifanye kichwa. Juu ulisema. Mungu ataijibia. Mungu unasema niko wa kwanza siku wa mwisho. Kwa nini ninaonekana kuwa wa mwisho? Baba, acha niko wa kwanza. Mungu atatenda. Mungu nasema adui zangu watakia kwa njia moja, wanakimbia kwa njia 7. Kwa nini sai bangali pamoja, bangali na nia moja, bangali ni wasia mabaya? Bwana wasambaze kwa njia 7. Atawasambaza. Juu maombi yako inajengwa kuneno la Mungu. Mungu haya kuwaka mwaminifu kubyako. Mungu ni mwaminifu kuneno lake. Kenya alikwambia atakuwa mwaminifu kwakio. Njo Daniel naye akaanza omba kuambia Mungu ulisema atafanya miaka 17 ilishaenea, tenda sasa. Lakini Mungu kuliko amujibie kwanza kuhusu response ya hitaji yake, yeye akamujibia na hitaji yake na akamwambia yenye mtatafiki yake wakati ya mwisho. Akamwambia majuma 17 mie Mungu nisha yarete juu ya taifa yako. Ndakuya ndaokoa, ndaokoa na muji wako. Na ile majuma mina zitia nikiwa na shabaha kubwa 6. Ya kwanza ndamaliza uovu. Ya pili ndamaliza zambi. Ya 3 ndamaliza ubaya. Ya 4 ndashimika haki ya milele kwenu. Ya 5 ndaweka muhuri juu ya maono na juu ya unabii. Na ya 6 ndamupaka mafuta mfalme kwenu, mwokozi wenu, ndampaka mafuta. Lakini juu niifanye kwako Daniel na juu ya mwingine yako, inabidi majuma 17 ipite. Kisha anamwambia hivi, sikia sasa Daniel, toka siku batasemaka Daniel murudie kwenu. Alikuwa naomba juu ya nini? Mungu tunakawia huku, ilifaa tufanye nini? Turudie sasa kwetu. Mungu anamwambia siku batasemaka mwende mjenge mwingine yenu, mpaka siku huyu mfalme wenu atakuyaka. Kutapita majuma 7 na majuma 62. Lakini mutajenga ile mwingine, mutajenga mabarabara, mutajenga ukuta, mutajenga manyumba. Wakati ya mubaya, wakati yenye vita itakuwa, hamtakuwa na amani. Baada ya ile kutakuwa majuma 62, ule mfalme atakuya. Kisha zile majuma ule mfalme batamuua na hataacha wakukamata fasi yake. Na taifa ya mwingine mfalme mwatakuyaka itabomolaka ile mwingine yenu yote. Inabomola bienu na inabomola kanisa yenye mtenda jenga hekalu. Nayo atabomolaka. Lakini mwisho ya ule mfalme itakuwa sagisi mugezi. Ona mtu mwenye anajenga pembeni ya mugezi, akienda anaendaka na hakuna ataki jiko itabakia. Nayo inaenda anapotea lote. Anamwambia sema na kisha pale njo ule mfalme mwenye aliharibisha atafanyaka agano na mataifa muda wa juma moja. Lakini katikati tu ya ile agano, katikati yayo atasema hakuna kutoa sadaka na hakuna kufanya ibada. Na ataanza fanya maovu mengi. Lakini kile kigetuisha panga mbinguni kitamwangukia na ataharibika. Malaika akamalizia pale. Sasa hii maneno ilitimiaka kumwaka wa 445 mbele ya Yesu kukuya, mfalme wa Mede na Baperse. Paske mudunia muko ufalme 7 kubwa zenye zinaongozaka dunia toka mwanzo.
ufalme ya kwanza ilikuwa ufalme ya Wamisri na Farao. Farao mnembaka Farao mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Ndio alikuwa ka grande puissance wa kwanza mudunia. Farao Egypte. Après Egypte kukakuya Ashuru, Assyrie. Balikuwa na un grand roi puissant, Sancheribe. Ule alikuwa matata ule mwenye alezaka maliza Ezekia maneno. Ezekia kalia sa mtoto peti Ezekia, miungu ya mataifa zingine zile zenisha pitako nisha nasa na abo na miungu yabo nafanya watumwa. Usidanganye watoto ya Yuda na weye na abo tabatia mutumwa. Bwana anaogopa hivi Senacheribe. Ashuru ilikuwa ka grande puissance ile epoque. Baada ya Ashuru Mungu akainua Babeli na Nebukadneza. Na wakuwa wa grande puissance mu dunia. Baada ya bale Mungu akainua wa Mede na wa Perse. Na mfalme wabo wa kwanza mwenye alikuwa kabambi sana njo Kiro, Siris. Ule Siris Mungu anamuita ni masia wangu, nilimuchagulaka. Juu ya nini? Huyu Kiro ndio alikia angusha Babiloni. Na uzao ya Kiro ndio iliambia Israeli murudie kwenu, mwende mujenge. Alafu baada ya hawa wa Mede na wa Perse kukainuka wa Giriki, wa Yunani. Aba ba Greece wakati balianza renye, Mungu alikuwa kasema ketena. Njo ile basaka po iko katikati ya Malaki na Matayo. Mungu akawakia kimya ile wakati. Hakuna maandiko iliandikiwaka. Lakini Mungu alikuwa kashasema kupitia sanamu ya Nebukadneza, kupitia manyama ine zenye Daniel alilotaka. Kama kutokea mafalme zitakuya baada yetu. Na wakati zile vitu zilitokea, hawa wa Giriki wakati wa Yesu balikuwaka balitia masomo mingi, mpaka lugha ya kufundisha baba watoto kwa masomo ilikuwa Kigiriki. Kigiriki ilikuwa na nguvu mpaka Agano Jipya yote iliandikwa tu Kigiriki. Baada ya Wagiriki ndio wa Roma wakatawala. Wakati ya Waroma ndio Yesu alizaliwa. Lakini gisi nabii alisemaka, mbele toka siku mtarudieka kwenu, mpaka siku Yesu ataingia asema maneno tulitosoma Luka. Roho Bwana Mungu ni juu yangu, amenipaka mafuta nitangazie watu huru yao, nifungule bado walikuwa wanafungwa, nitangaze mwaka mpya Bwana uliokubaliwa. Na akamwambia hii maneno yanatimia. Ile siku kulipitaka majuma 7 na unaongeza kwa majuma 62, ndio majuma 69 ya Danieli. Tulifanya makalikile. Zile majuma haiko majuma sagisi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hapana. Siku moja ya ile juma ni mwaka moja. Juma moja ni siku ni miaka 7. Maki ukipenda ujue zile majuma 17, kamata juma 70 fois 7. Utapata 490 ans. Ukitosha hapo juma moja itabakia 483 ans. Lakini ile majuma haipaniwe mukalandrie yako. Inane ya ile mamiaka ayo iko ni maane prophetike, ni mamiaka ya unabii. Mubibilia miaka za unabii azikuwake na masiku 365 na saa 6 wala 366. Hapana. Zinakuwa na masiku 360. 360. Ane prophetike yote. Mungu atakwambia ndakubariki mwaka fulani. Usisalie 365 jours. Salie 360. Amen. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 11, banasema miaka ya unabii pale zinakuwa za 360 jours. Kumbe ukitaka kujua ile 483 ans prophétique ni miaka ngapi huku kwetu sasa kuila angaje yetu ya siku dunia ya calendrier solaire, kamata ile 483 unaimultiplier kwanza kwa 360 ndio masiku ya maane prophétique. Utakuwa na masiku zenye zina separe ile siku walisema kama Yerusalemu itajengwa na siku yenye Yesu alisema roho ya Bwana Mungu ni juu yangu.
Ukitaka kuitia sasa mkalandrie yako ya leo, ukamate ile masiku ze uko nazo, uzidivize ku année bissextile. Année yako na 360 jours, utakuyaona inatombe. Kisha unatoza ile moins 445 plus miaka yenye ulipata, utaangukia mulan 30. Yesu alizaliwa mwaka gani? Ya hii kalandrie yetu. Mwaka gani? L'an 0. Civil. Aseme sa Yesu ayazaliwa ilikuwa kama moins quelque. Siku azaliwa tunakuwa ku 0, tukaanza 1, 2. Akaanza huduma yake kwa miaka ngapi? 30, 30 ans. Akakufa na miaka ngapi? 33. Voilà. Sasa ukiona depuis siku balitangazaka kama Yesu atakuya, banasema mpaka siku anasema roho ya Bwana Mungu ni juu yangu. Kutapita majuma 69 za Daniel, ilitimiaka mulan 30 akachomoka Yesu. Amen. Alafu alipochomoka ndio akaanzisha sasa wakati wa neema. Banasema kwamba kisha hii majuma 69 kuna bakia juma moja ya Daniel, huyu mwenye ni mkombozi atakufa na hataacha wa kukamata nafasi yake. Jia nini ilibidi Yesu akufe na asiache wa kukamata nafasi yake? Sababu Yesu katika ukuzaliwa kwake alizaliwa mukabila ya Yuda. Na kabila ya Yuda biko na mfalme umoya mwenye yeye ndio yuko sasa mfalme wa nguvu wa wakati yote ni Daudi. Na Mungu anamweka Daudi hivi, wewe hautakosaka mtu wa mkizazi yako mwenye anatawala milele kukiti yako ya enzi. Sasa ufalme ya milele hapa kujua ni ufalme ya miaka 1000. Amen. Alafu ikabidi sasa Mungu yeye peke ajifanye mtoto wa Daudi. Kama Yesu ni mtoto wa Daudi, kama Yesu aliingiaka Yerusalemu bakalamika Hosana kwa mwana wa Daudi, haiko juu ya Maria lakini ni juu ya Yusufu. Amen. Yusufu ndio wa mkizazi ya Daudi. Ingelikuwa wakati Yesu alizaliwaka, Israeli haikuwa chini ya utawala ya Warumi, mfalme wa Israeli ile wakati ni Yusufu. Amen. Ndio maana kusudi hii ni shauri na napatia wakaka na wadada, kusudi ukamatane na mtu, usiangalie sana apparence yake, angalia sana nini anabeba ndani ya moyo wake. Kusudi ujiunge na mtu, usiangalie kenye uko unaona, angalia sana ujio ya nyota yake ni nyota gani. Haleluya. Yusufu alikuwa kama mseremala, lakini kama Maria alijaliwaka neema kuliko wanawake wote, haiko juu Mungu alimchakulaka, hapana. Juu alikuwa fiancé wa Yusufu. Juu Maria alikuwa fiancé wa Yusufu, na Yusufu ndio yuko na baton de commandement ya kupatia Shilo. Njoo Maria akachaliwa neema. Utazaa sasa mfalme na mtoto yako atakuwa na utawala ya Daudi baba yake. Yesu hangi pataka utawala wa Daudi baba yake, na Yusufu haiko bwanake na Maria. Unasikia? Na Yesu sasa anapanda mbinguni akuiachia mtu. Ndio maana umoja wa wazee anaambia Yohana, usilie, simba ya kabila ya Yuda alishinda akaokoa, anastahili kufungula kitabu na kuvunja mihuri yake 7. Haleluya. Atarudiaka simba ya kabila ya Yuda akiye kutawala na kudunia. Amen. Basi sasa alipokufa alifungula fumbo. Ndio wakati ya neema itoko tunaishi mimi na wewe. Hii wakati ya neema ni muda yenye iko katikati ya juma ya 69 na juma ya 17 ya Danieli. Iko sagisi Mungu anakuya kwako. Anakuambia ndugu yangu, ndafika kwako 17h juste. Ndakupatia makuta. Sasa anaenda inafika 16h40. Anasema mimi napiga pause kui montre yangu.
nafanya vingine kwanza, nafanya vyangu vingine. Juma 17 ya Daniel, akafungula parenthese, akakuya kwanza kwako na kwangu, atuokoe kwa nasie, atakapo tunyakua atupeleka mbinguni, atarudia na Israeli naye anawaokoa. Uko sasa baluka batakuchinja jana, mtu mmoja anafika mbele ya jana anakuokoa. Batakuchinja kesho, sasa wanakuya banakuokoa. Unajaliwa neema. Ulikuwa bien condamné, uliiba, ulikuwa na dhambi. Mataifa yote ya dunia ilikuwa inahukumiwa, haikuwa inajua Mungu. Lakini Mungu akafungula fumbo kupitia msalaba wa Yesu, na akafanya wokovu ikufikie na inifikie. Na leo tunaokolewa ni kwa neema. Hatukustahili. Na hii neema iko na mwanzo na iko na mwisho. Neema inakupatia uitwe mtoto wa Mungu hata kama haukustahili. Aseme wale aliopatia mamlaka ya kufanyika kuwa watoto wa Mungu, benye zaliwa kwa Mungu, hapana juu ya mapenzi ya damu, hapana juu ya tamaa ya mwili, na hapana juu ya mapenzi ya mwanadamu. Kuko tofauti kati ya vile vitu vitatu. Tunasema lakini kwa mapenzi ya Mungu. Kuna watu wengine ambao wanafungiwa na malieza kwao juu ya mapenzi ya damu. Tate yako alikuwaka mulozi, kajoge au pumbwe. Wewe unazaliwa kwa fie wake, upende usipopenda, mapenzi ya damu yake inakufunga na wewe. Wengine walizaliwa kwa mapenzi ya mwili. Kijana moja anatamani dada moja, anamutamani, hakumpenda, anamutamani, anapenda asatisfy mapenzi ya mwili yake, analala na bana mtoto. Ule anazaliwa kwa mapenzi ya mwili. Na wengine walizaliwa kwa mapenzi ya wanadamu. Baba na mama wanaambiana, "Sheri, tunapendana." Ndio. Unaona? Ifuata tuzale, ndio. Banafanya banajuana, banakuzala, ni mapenzi ya mwanadamu. Lakini waliozaliwa katika nyumba ya Mungu hawakuzaliwa mwele mapenzi yote tatu. Walizaliwa kama mapenzi ya Mungu katika roho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ni wale wanaishi neema ya Bwana kwa sasa. Neema ya Mungu haiko ya watu wote. Na neema ya Mungu inatupatia kibali ya kutembea dunia tofauti na dunia. Tumejazwa na roho wa Mungu. Jinsi Yesu alivyo mbinguni, ndivyo tulivyo duniani. Neema ya Mungu inatupatia mamlaka ya kutembea juu ya nyoka na juu ya nge na juu ya kila nguvu ya adui, wala hakuna kitu inaweza kutuzuia. Neema ya Mungu, hiyo wakati ya neema inakupatia kibali ya kuhubiri injili na kuwafanya watu waliokuwa katika dhambi, unawafanya kuwa wafuasi wa Mungu. Injili lazima tuihubiri kwa hii wakati. Dunia iko na lazima ya wokovu. Na wewe ndio utaenda kuhubiri injili. Lazima tuende. Tuna mamlaka yote. Kwa jina la Yesu tuko na uwezo ya kuangusha shetani na nguvu zake zote. Mwanadamu kisha kuanguka kwa Adamu wa kwanza, mwanadamu akakuwa kiumbe cha bure, etre inferieur. Ndio maana watu wanakamatikana mapepo. Wengine wanaonewa na nguvu za giza. Lakini kisha kukufa ya Yesu kumsalaba, kila aliyepokea Yesu Kristo akakuwa na mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge, kutembea juu ya nguvu za falme na mamlaka, wakuu wa giza na jeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho, wala hakuna kitu itaweza kuwasuru. Ndio wakati wa neema hii. Kanisa iko na nguvu ya ajabu. Wewe na mimi tuko na nguvu ya ajabu. Na neema ya Bwana iko juu yetu. Hii wakati wa neema iko na vitu mingi ya kusemea, lakini hatuna muda. Basi Mungu akubariki.